V novembri 2009 sa stal Smolenický zámok nad Váhnym miestom, kde sa stretli odborníci z rôznych kútov sveta, aby diskutovali na tému, ktorá uchu nezainteresovaného bude znieť prinajmenšom neobvykle. Farmový chov jeleňov. Veď jeleň je pre väčšinu z nás symbolom divočiny, plachosti, neskrotenej prírody. Farmový chov jeleňov, respektíve jeleňovitej zvery, sa však vo svete diskutuje už dlho a odborníci poukazujú na pozitíva, ktoré prináša zaradenie jeleňa, prípadne muflóna a daniela medzi úžitkové zvieratá. Na Smolenickom zámku sa stretli odborníci združení v organizácii FETFA, čo je skratka pre Európsku federáciu národných asociácií chovu jeleňovitých. Organizátorom podujatia bola Slovenská asociácia chovu jeleňovitých. Na stretnutí sa zúčastnilo 13 19 členských krajín a do Vedna prišlo 110 účastníkov, čo bol doposiaľ najväčší počet v 20-ročnej histórii FETFA a zúčastnilo sa na ňom aj Nemecko ako štát s najväčším počtom jelených fariem v Európe. Slovensko je členom FETFA od 1. januára 2009. Za taký krátky čas však dosiahlo mimoriadne veľa, čoho dôkazom je nielen organizácia tohto podujatia, ale aj to, že významne prispelo svojimi výsledkami aj do celoeurópskej diskusie na tému farmový chov jeleňovitej zvery. Táto téma je skutočne európska, aj vzhľadom na upadajúci chov hlavne hovädzieho dobytka a v súčasnosti toľko diskutovanú biostravu. Účastníci konferencie prišli s mnohými odbornými názormi k tejto problematike. Prezentovali ich na prednáškach, seminároch, ale aj na stretnutiach počas bohatého programu, ktoré organizátori pre nich pripravili. Niektoré názory sme zachytili a sprostredkovali aj pre vás. People should eat venison because we've been eating it in Europe for up to 50,000 years, much longer than any other meat. And that means that we have evolved a physiology that allows us to metabolize this meat perfectly. This is the perfect meat. If everybody was to eat only venison, then we would have no problems with obesity, no problems with diabetes. This meat is perfect for our consumption. So, for example, in Britain, something like 97% of women are deficient in iron, and venison has got twice as much available iron as any other red meat. It has much, much less fat than beef and lamb and pork, and it's also very delicious to eat. The fat acids are very well composed. The omega acid balance is very good. It has a lot of minerals, a lot of vitamins. So it's a very, very healthy meat. Can't tell you any disadvantage of venison, really. But we have a problem in that wild venison is very often from older animals, and it needs different cooking techniques, and it is a completely different product from the farmed venison. I think it is more like the other meats they are used to, like beef and lamb and pork, or beef and lamb especially, because it hasn't got too strong a taste. The problem with wild venison is that it has a very strong taste, and they're not quite accustomed to that. They like things that are usual to them. It is becoming more popular for two reasons. The first one is that it is the most healthy red meat, and no fat, and we're all being encouraged to eat less fat. And also, because it is more available now in restaurants and pubs, more people are having the chance to eat it, and they like it, and so they eat more and more. And it is now available in some of the supermarkets. And the supermarkets only will take the farmed deer because they need to know where it has come from. The problem with wild deer is that it's not traceable. We have our farms inspected now, and we have to abide by welfare standards. And only the supermarkets have to be guaranteed that their animals are being reared properly.
Farmové chovy jeleňov sú možno pre Slovensko a pre iné podobné krajiny výzvou. Výzvou v tom, že odborná verejnosť, ale aj laická verejnosť malokedy vie, že mäso jatočného jeleňa, ktorý predstavuje asi 1,5 ročné zviera, je kvalitnejšie ako akékoľvek mäso, ktoré nájdete v súčasnosti v mesiarstve. Čiže je kvalitnejšie z dietetického pohľadu aj z pohľadu kvality mäsa, kvality cholesterolu, kvalitnejšie ako hovädzí dobytok, ako bravčovina, ako hydina. Čiže toto je prvá zásadná výzva, prečo je aj Slovensko členskou krajinou FEDFI, čiže Federácie európskych farmárov, kde sa snažíme presadiť podobné zámery, ako sú v Nemecku, ktoré je jedno z najsilnejších krajín v chove farmových jeleňov práve pre mäso. Čiže to je základná priorita oživiť ten market, dať ľuďom kvalitnejšiu potravu, kvalitnejšiu surovinu na zdravý vývoj. Účastníci konferencie diskutovali najrôznejšie odborné otázky, prezentovali svoje dlhoročné skúsenosti a vo svojich prednáškach odhaľovali detailné problémy, ktoré súvisia s farmovým chovom jeleňovitej zvery. So svojím príspevkom vystúpili profesor Lamka z Karlovej univerzity a profesor Pavlík z Výskumného ústavu veterinárneho lekárstva v Českej republike, ktorí sa venovali hlavne ochrane zdravia zvierat. Prezident Slovenskej asociácie chovu jeleňovitých prezentoval technológiu chovu jeleňov a inžinier Peter Chudej zasa problematiku výživy jelenej zvery. Put up the fence, buy in the animals, they get on with it. You don't go near them when they give birth, you let them get on with it. You let them graze, they don't seem to suffer from too many diseases, not like sheep, and they don't have foot problems like sheep and cattle. And you just take the calves away from them in the autumn and keep them in a house in the winter time, turn them out to grass the next spring, and then you take them for venison in the following autumn. We have a quality assurance scheme now, which again the supermarkets insist upon, and all the animals have to be less than 27 months of age to qualify as quality assured animals. So we know that they're young, they are consequently tender, not like an old stag that's been up on the hill for 10 years, which would be very, very tough. This is tender meat, tender quality meat. Well, I had a farm in Scotland, and on the farm there were deer on the hill. It was 2,000 feet high, the hills, and there were deer up there. And I caught up some deer off the hill and put them in a fence. And then I got some tamer deer and put with them. And that's really how I got started. And then I moved down to England in 1986, and I took 110 deer with me and started deer farming in England. Deer are extremely adaptable, red deer, and they do well in the mountains and they do well in the valleys. And if you are setting up a deer farm in the mountains, then of course you have a lower stocking density, less animals per hectare than you would on the very good ground lower down. So you need a smaller area of good ground or a big area of poor ground. And we have a stratification of deer farms in Scotland now, so that the farms up on the mountains and in the hills, they produce calves, and they take the calves from their mothers in the autumn, and they will sell those calves to other farms that will finish them and take them up to the right weight for killing. Po odbornej časti konferencie nasledovala aj exkurzná časť, ktorá začala na prvej európskej inseminačnej stanici pre jelene, daniele a muflóny Ixcel Slovakia Breeding Services, ktorá sa nachádza neďaleko obce Vištuk pri Bratislave. Stanica vznikla v roku 2007 ako reakcia na zvyšujúci sa záujem o farmový chov zvery na Slovensku za posledných 5 rokov.
Je vybavený